Kublaya pigi perlogi para juara baru ki baju sengut tenar basngap ya ki video ha kaneka channel. Te hadin ke jile kai ka bakadu ha karau ka pra ha ka UEFA Champion League negamit. Pra teli ki tim ki blaya rung direct syakarau up 16 kat bagi wei par ki kat ndriu teli ki tim ki ha pene kun ling ba ka playoff. Kat ba ka Barcelona kadai ka wei ka tim batang him makahi marwei kepada jile kai ha kala liga ka blaya rung direct syak jile kai ha karau up 16. Ki tim ki blaya rung direct syakarau up 16 ki dei kine ke Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP, bat ke Manchester City. Kat bah kiba hapane kun leng ba ka playoff pat kidei kine. Kar Real Madrid, ke Inter, ke PSG, ke Newcastle, ke Juventus, ke Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabakh, Bodo Glimt, bat ke Benfica. Kum taru ke jingdan bok kadai negam ta ke Benfica, namar hadin ke lawan pelimno negamit ya ke Real Madrid, kayuban bu je kaya lade haka playoff. Kad bas nu bok pat negam ta ke Real Madrid, namar hadin ke matno ke jing syarab negamit, kala duno bandrung direct, syakara op 16, hendai ke habne kun lingba ke playoff. Te ke final draw negam ta ke neg jing lekah ke playoff, kan dei lashai kamit sngi thoding tengin sepej hadu lashai lach sngi ki ai ki tim ki ban sei kendu persya ya ke Real Madrid haka playoff namar hadu kani ka por ngimpat tip lupa batno kini ki tim kini kendu haka playoff hendai ngin sepej hadin bradep ka final draw kadba na ki tim baro ki belekai haka La Liga tangka Barcelona marwei kebalayo bandrung direct syakarau 16 hakane kayo mentah tengin se pejru nadu kijilekay ka playoff bat hadin kijilekay ha ka playoff ngin se pej ha karau up 16 bat no kini kitim kin se kendu kublai